go dumedise he wona mo mamedi motle wa Africa Radio Television ke hasa mona ke o tlalela mona ke la ha bia sebakeng so twing ke mapetla ke haufinyana haholo le mabitla a bia tsena a mangata haholo ke haufinyana haholo jele mona mo ke tlileng teng ke tlile mo tlileng ho entseng tshenyo yo pelaelo e leng hore ke letolo ke batla hore ke santsane go bontshitse ona jwale tsena o hlobone hore masenge ke ana a mangyane ma fefuetseng teng ma jwale re ke kena ka mona e tle ke qale e tle ke shebe hore na se entseng mona na kapa se etsetseng mona na ke sefe se tshaba ke sena se bokane mona ke di gate tse bule masengyana ke ana mona ntlo ke ena ya pele mona ke dikamore tse pedi tse bonahalang di fefuile dumela bontate ka nnete le ka ke itlhaela mo Africa kwa yanda he mona majoto yo ndate empa ha ka santsa ke fupita ke magana mona ke diloka o morena kwa yanda ke kopa hore pele ke kopa la pa hona monga mona yanda ka bela mo ha sa dula yanda ona la maphelante ebe re utlwa kana gona ona le nthwae ka go o kae monga mo wa mme a ke tsebe na o monga mona wa mme o ile o ngake le me le bana ba jwale ke manga ka ntumella se ka tloga ka hata mabala ba ke kene ka nnete ke a lebo ka nnete ke a lebo hlamagana wa ka jwale he wena moye motle wa Africa Radio Television e re ka qala pele ka palo e ne le ho kae palo ya motlakase ke ena mona wena mmoe e gauile la ke sa bone na e ne hlomengwe ho kae difate ke tsena le tsona mona di entse jwale re go bontshe ntlo ke ena e wele diraka ke tsena di wele mona tleke kene yanda fela gale ka gono sa dule batho wa rula wa rula mona ka mona ka sitting room tlo he o no nsupisa ka mona ka sitting room motlakase kwane ebile go bontsha wona moye motho wa Africa Radio Television o bona ke ne o tlile mahulelo ke yana hayo go lo bona ka mona ka mo bana go thwinne ba dula ka teng ba utlwe ke dipitla ka teng ka tama o tshenyo ena ya tsa tsine bona lwa bana ne ba le ka mona ke ka otopo ka kamore di otopo ke tsena e hlile ho dula bana ba ne ba le ho kae TV ke tsena di o bana ba go betse bethelele kae bana ba go betse betheng mona hele jwale mahudelo a ana fefuetse mane ke anana le mo ke bana ba kae ba ne ba le ka mo ke bana ba gago le metse ba babedi ha re shebe ka mona e mongwe o tlwe ke palo ya motlakase ye mo utlwe ke palo ya motlakase ke a kgora wa bona ka mona ho itse o tabuile tsebe ya no a mpile palo ya motlakase ka mo je ka kae ka ke
batswadi ba fruna ka mona ke ka mo hlapelwang ka e teng le ga ka mane masenke a teng a phunte tsena ba di ela ntse se pepe ga tsena a wetse mane ha a mona na masenke ana mona a tshwatile ha ka mane masenge a mona a tshwatile ha di be tse di tsena ka a re tla lo bona nne wa hebe ehleke ka mona ke ka dikamoreng tse ding ka jale lona le utlwileng le le bagaisana nna ke utlwile ntho kang ke metono e tlhatledi e ntseng mo ntho kalo gate ke masenke a wela ha ka mongwe ba kena ha mohaisane mo ke mohaisane ka mone masenke ke ngwana ka nna oho ba bone ka hona le ntho ka nna ha ke bona le ntho fa ba di bana ke bone ntho mane go o hele mabunkere a e ska ba ke sefako fire wa ba wa re fire ka nnete ke a bona he wena moye motle wa mo Africa Radio Television setšhaba se emelletse morao magane se emelletse thoko se ntse se shebile taba ena e etsahetseng mona ke majwe ke meago difestera ke tsene wa di bona morena ga ke bone e ka ko o bontshe ke mo legako lena le weile mona ke a kgola wa bona he wena mmoe o monga o fihlile a baleya ya ba o wela ha le mona o na tloa lapeng ha hao ma ya man ma ha ona ko ke potele ka mona he le palo ke tsena wa di bona di qokuhile e tlile ntho o tlileng mona ho ya ho dipalo ke tsena di qokotse mona ke malaene a bo mona lona ka tsela e tshwanang a fefuile he wena moye motle wa Africa Radio Television o ka mo yani jone ne sa du o le ntshitse tepa tsene di le ka mona mapolanga ntse le teng ho fefile masenke fela hele ebile ho pepegane ma mo le morao mo le teng ha wane mane morao ha wa me tsona mo re nkileng tepele tsena re di sitse mona teng le di sitseng ka ma e ke bona he wena mo mamedi ye motle wena mo ye motle wa Africa Radio Television e ka re nka buisana le bomme ba bang mona bomme a gore ba ka bona mama ka mo ke batla hore ke bue le bomme ba bang mona ke re ba haisa ne ga mo dumela ke kopa sentse go hlaisitse mona ho Africa Radio Television me a tshese go be ho lokile mme ako ke le bua mogana mogana se se seisa ke go ya me wa ka ho etsa etsivang gore o ka re o mhaisana ke mahaisane ndade se etsa mo ke sefe kapa o boneng kapa o utlwileng ntate Mosotho ke dula tlase mena mona ha me go tloa ke utlwile kapa ke bone ntona tlile ka le go ile ha itle ene hla ka ntwe fela ene le ntho ipontsha ene ka ke le go le ipatile le nang le leshala ka ha teng le go le leng ka nle na le leshala e tlile ka modumo o mokalokalo o bohloko modumo ona ha ke ne ke kola festra ka mora ha ke le bona ka mora nako nyana go dumme ntho ka ho a phahlowa ha o phahlowa ke tso bana ba ke kopa le kwale ka shopo le kwale ka mona ka tlong notlele ba ba ngwana ka moholo ka mona mme re kwala tla mme ba kutlwana ga sana le lapa e la tswa ngwana ka mathela mona ha re hlaha ke kgwana ntlo ene e se le siko ene ne bile ke sa bona le yona re fifile ka nnete ka ntlha re fihla ndete re fihlile go ka ntlha le
jwale o ka go etsetseng go tlile go etsetseng ka kutlwisiso ka kapa nka go tlile empa mo letolo le o tlileng ke sa go a bona ha e ba ka ba ke letolo mpa ke tla go bona ha ba palo ye ntate mashoto ya motlakase ina motlakase go kusa gore ile o tlile bane ha ba palo e je go kusa ga ene ba ke moya fela e ka be e kokotse palo eno le ntlo ena e ka be se jena e ka be fefuhile o e le go letolo ha le o tlile ke ga o ditse bona ga ka ino na iba le ga ka ina we ba ntate ke a bona ba ka ya ndare ke kutlwisiso ya ka gore ke utlwa ka ke le bona mama di bona di festa ga madula ya ndare ke ntho wa igwana ntho eno ke ntho e boneng ka mahlo ke bone ntate ha go ntho ha e tla ena ga e bone fa ne re se tla e tlhalosa ntho o tla re ke eng o no ka ke moya o no ka ke sefefo go no ka fa na go e na le modumo tshosang ha ya nka le nako ntate ha ya nka le nako gobane ha ke ne ke bona bile ke bona ka e hole e na le ganya go lena hang hang ke ha ona le modumo ona go go no kwa le mona ke ne ka ke a koqoa ke go etsa la mo jale taba e reng go lona le bomme le bahaisane gape ke lelapa la sona ngwana o teng wa sekoa ka nna nnete ga go tsena o tlo dula ka ba maqeba ba di ya mongwe le qeba lotong e mongwe le wa sekoa le qeba hona tlomo le mongwe o mo ka mona batho ba wa mo haisa mo tlo ke la o lwa mo haisa mo tlo a nilo a la peng ha fita palo le fitya mota ka la ho fere kana ha ka ba ga tseba bo no dula go dula batho ba ba kae ke mme le bana ba ba kae ke nna na kutlwana ke katlego ke lerato ke kamoelo ke o la le rona ba 60 ya ga tsele jwale ntho e se le tshosa go rona ba tlo dula kae ga hona motho a sebetsang ka ga lapa le hele ga hona motho a sebetsang go ke dithako go ke dithako bophelo botlhe go go tloa ona le ba le jena se tlile le ditha a nnete ntate ke dithako go ke dithako ko re thaba ke ga ba tlametse kgale ntate re kopa thuso hle mo e ba re ka thuso go hle mo ka ga thusa la a sa ka etsetso la le thugumunyana fela go rampa tse bophela le bana oh ha eba ha ona mesebetsi ntate o soko sentse go sokola di dijo a sokola le papa gona bana ba phela jwale go tle jwale go tle ba tse gape gape go bua ka bophelo ya mohlomong ya boheteng nna ka nnete ke ka go baneng ga mofutse a mo ka sana le tsona batho ba nang le mokgwa ba ka ga e ba bona ga mohantlo a eme go go tselena o tebisa maikutlo ka teng e ka re ke ntho e tsaetseng ka bomo ke bona ke entse ka tseka bomo ba kutlwisitseng tate ke tja re teleng go le malainane wa rekisitse mang wa e go etsala tje mo fela ke ga mohaisane mona ke bahaisane ke batho mokoko kwane mane ga wa fefo go se go bua le ka mokoko fela masenkela le tsela tsamang ka ona ntate ka ke bonono bona ke a nna ke phepolo mona a ke ba dumantwane phepolo mo mme a ntsa go bona teng ke nyana ntwe ke pila ga ntwena bona na go jwa go kukuile nthong le go ndene ntwe mo le go bona go ile fasolo gore ka ga mona ga o shobile ke dithako ke ka ga so ya le na ke tse ko fele se ba ka sa go o lo shaba thepa mo yana ha e fella mona fela ya nna bua le nna ke le mogena ya morena ho wena bua le nna ke manifestane sena se ke mogena mona ka go lunya motse mosha hona le mogana ka ikarabella hona le mogana mabusetsa ya o mphile ka go la hore mona mo ke le mona teng e be nna ke ya nda ka go le tsena ha e etsa hala mogana ka ona le ka kona mogana mo khaetwa una le ka go lwantseng a thusa le yana mo a go utlwe he morena thuto mamela ya morena le yana monga mo ona ile ka mane ka go lunyeno mo khatho a ba etseditseng yona ka mane hona le ntwele ntsuang ka mane ka ha mogela tse kwa pane le yana a kena ke iti tsa tsilwa le a go utlwe morena mamela a go utlwe morena mpotsa dipotso hona jwale tjena boemo ke bona
boetsaetse o tlo etsa jwang o le morena go bona gore lapa le mohlomong le fumana thuso? Ke na le ditente tse pedi lapeng ya ka mane Ee. tseo nka di sebedisang Eya nna. empa ha ke no re ke thuso eo nka reng ke fana ka yona ke sekirile ke motho Eya nna. Ka nnete ke a leboha morena. ha ke re ya mane ha o lo shabana ma ebile a sa fitile ho nna mashoto Ke malapa a feng a ha re ke no bontsha le mo oho ke a bona. Wena moye motle wa mo Africa Radio Television, re se re holetsa go ba motlakase thapo ke tsena ntate re di tlola hodimo mona tsa motlakase. Re se re holetsa le ho LEC hore LEC mohlomong etle thapo tsena e ska tloa ba dina le thapo tsena e ska tloa ba dina le motlakase mona le tsona di ska tsa tloa tsa ke a kgona wa bona palo ena ke ya motlakase e ranthane. Palo ena ya motlakase ke ena e ranthane ke e le go thapo ena motlakase ke ena mona. Ke batla go bona mo ebang hona le ge ya kae dilo pata ka wena mama tu dilo pata ka wena o le shaba fela hoka to go so sebetsa gona ha re hole re tlo sheba gona mo ye motle wa Africa Radio Television mo Masenjana kapa mo hona le lelapa hape le leng le ameileng ke taba ena ya mo. Re tlo sheba hore na ho etsahetse jwang fela he taba ye teng. Taba ye teng ko hore bahaisane bana ba llela lelapa lena kore bahaisane bana ba haufinyane ba llela lelapa lena haholo hore na ebe ka maka mona ba tlotla ba phela jwang. Kore ke bona ile lapa lena le llela go bahaisane ba llela lelapa lena hana be ga kae ka neta bodimo e sa re o supa ka letla kwa ka neta wena moye motle wa mo Africa Radio Television motlakase o gauile mona LEC le yona e ka atamela tlo ka e pheta dithapo tsa bona ska za tloa tsa ba ka kotsi fitla mo le nna ba tjukang ha ba hopa ho tloa ka letheka mosebetsi ke mosebetsi hanna da mosebetsi ke mosebetsi hatsetsa bohloko tlo sheba lapa le leng hape ska ka tloa ka lengwa ke dinjang ho Masenjana amo tlo bona ka tlung ke bone motlakase o gauile o go pepegane ke bona tshepe o jang ke e tswang ka ntle ya phunyela bota kena ka tlong
ke a bona ka nnete ke a bona wena moye motle wa Africa Radio Television tshepi e tla masenge a tlamane tshepi ke ena e phuntse botala motho e di phuntse ke lo bona na masenge yana ke le motla ka so gaule ba ne ke ga tloga ka ntena bona ka ofela ke masenge a teng ana Hello. Amokana ke mo. Handa ke ke no ka mo. Ke ana mona kwa na ntseng ke na. Amogene mo. Hello. Kona handa ke sla le ka udimo ka mane ka ntane ho ntlo hona le ntho engwe o tseka di mane ya ntate mo. Ho bona masenge ke ana. Ke ana mona a fefulong ho tlolela lapeng lane ma. Ana bena ne fefuwa ka tsela mofuta ofe ma. Renge ke tlo hlaga mana ke bona. Mapolangana a fitile o tloa mane wa bona ke yana mona mapolanga la paleng. Masengana ke a hlama. Bana mangata baba. Ke mapolanga ke yana man. Ama Hele. Kandi kwa na ndati kwa na re ditembo mo bona. Ana bela palele di festival di a shotla mo. Ke le solo fela man ha mo haisane. Bona handa tang tsa bua le wena. Mo hona mo re mona kwa na mo di pharetseng teng jole le ntho engwe le fisha but cover ke ene e tsia ka phara o di mantlo. Ja go. Ya ndate. Fela o bona go tsinyile ga ne matukano fela. E go masengana a tloa ma. Mola shabamme mo ha ka mapolanga ho etsa ka ona le ya mo ha ka mo za motlakase. wa ditsa mo kana o bitsa ka mang Na ka mo ba ga ke thabo. Morena. Morena. One piece. Jela ona mo hwatse le go e tsamaya go ya fihla mo le mone re teng. Ke a bona O ke mmele bonta te bana o ska ba tlhola sa bua le bona. Ba blo se tisa o etsa mosebetsi. ke Di o ska ba tlhola bua bo mo. Ho bua nna mo. O e fota ka o fela o ke boemo bo bo leng teng mona le masenge ke a. ya mo ke neng yena o senya he. Ka nne ke bona boemo bona bo teng. Hatch ne ke a bona mapolanga. Hele bana o no le sefutho ka ha se go khutlela tla sebane ai wena moye motle wa Africa Radio Television ke ne ke tlile mona mo masenke ana a tlile le lapeng le leng a phuntseng le lapa le leng ntlo ya teng a tloa ma fela jwale bahaisane ba haufinyane bo mme bana e tlile ba llela haholo le lapa le hobane ba le lapa lena le hloka fela le mokgwa papa le mokgwa o ja le lona jwale tsena se bile ba tlo tla ba ipotsa hore na ebe ba tlo dula kae ebe ba lo phela kae ha ke thola ke sheba ke bona batho ke bana le bona ba ntseng ba utlwela ba ntse ba theoela tlase mane ba ya mokgosi yo
jwale ke boetse ke a theoha gape ke theoela gona tlase mane ko wa bona wena moye motle ke ditila tsa batho ba theoelang go sima ke batho ba theoa gatetse go hema gona go ntlhotla fone ka nnete go ntlhotla fone fela e tlile mo ntho ena e etsaetseng mona ga e tlhalose re ke eme mona o bontshe gona mohlomong ka nqe jarete ena ke ena bonna kgotsa monate nate ha e nate ho palo ene tlhomeile ka a se palo e le nngwe ke ena e nngwe ke ena kae ena tlhomeile ka oh go bontsha mahulelwa ke yana lona mahulelwa ke yana mona a fefuetseng simong ya motho go lengwe dinawa ke halefile le batla go ntshitisa mosebetsing wa motho ona o tshireletseng yaka fane ka sebaka ntate nate alo itaraso wena moye motle wa Africa Radio Television ke a gola ke taba eno e ne ke tlile go fa yona mona ko yanda batho ba mona ke ba ntseng ba tamela ba tlile mogosing ba tlile o tlatla ba bona gore na handle taba e etsaetseng monna ke efe mme ke a hlokomela gore batho ba re buileng hona jwale tsena ba shebelletseng ena MR TV ke ba ka odimo ho sekete ke bona go se go khutla diketeng tse pedi tsa batho ba shebileng ke tsa halo ena ya futla mo mme ke hlokometse ka tsela e ntse le ntsha maikutlo a lona mona ke bona go pelo ya lona e tlile pelo ya lona e bohloko haholo ba bang ba etsa thapelo ba bang ba sentse ba etsa dithapelo tsa bona sebakeng sena jwale ka o etsa tjena mmamedi utlwa ke ai ka nnete ke a bo morena wa ka ke shebile batho bana ba bokaneng mana hore na ba etsa ba ka nnete
bua le nna ke utlwa gore ka mokeditse wa ditaba gona no ka go nna gona jwale o bona ka go ka etsagalang kapo wena o ne o batla go nna ke re setšhaba se sona se mo mogana wa ka ke e ga ha ke nkile ha kana fela ke bontshitse batho embebe fela ke qetile embebe ke qetile ona moye motle wa mo Africa Radio Television ha embebe ke o file ha kana ha embebe ke o file ha kana taba ke hlokomelang fela go re batho ba ntse ba fihla ba ntse ba sheba taba e tsaetseng mona taba ja gona enga e etsang ile go iletse go hore ba matlakase thapo ke ena mona e ho ba mfatshe ka baka la palo e gaudile setšhaba se teng mona ka panetse malapa teng mona ke a sena motlakase ka baka la go gaua wa dipalo tsa motlakase jwale lelapa la mona le isitse bana ba ameileng ngakeng batho ba teng mona ba tsebang boemo ba lelapa lena mona ke ba maketseng ebile ba ba tshwile hona hantle ha eba ke letsoho la motho ha eba ke ketso ya motho na ebe batho bana ba mona jalo ka ha ile batho ba ntseng ba itshukulela ebe ba tsediswa eng e kana ka empa ka ha re tsebe o utlwile le tlhaloso na ene le mofuta o feng go go bonwe ntho e kang sefefo e kang ena le mollo ka hare ya fihla ya otla ke mo gona go etsa ntaba mofuta o tjena ako re ngeke batho mma o go bua le bona ya bo ke tlo ya mogana wa ke ba nke ke utlwa ka gona le maikutlo a salletse morao ke na le pelaelo ya gore gona le maikutlo a salletse morao na le pelaelo ya gore bomme ke tlile gape ka nnete ke tlile gape ga na le itse batho ba lapa le ba ile ngakeng kao fela ba kae bana bao ke bana ba ba kae ba banyane bona ga ba ai ba banyane bona ga ba hloke disupi ne ke batla gona ba setse mona ke ba baka o ile go tjale mo mfela setse le lona le bomme ba motseng le bona ga le tlotla le etsa jwang go bonyane le lapa le boele le tsoa hape go go le tloetsa na ona le letho le tlo le etsa gore lapa le boele hape mohlomong mahudelo a khutle ba boele hape ba be le mo ba ka itshireletsang teng ya ba haletse bena le ka re ntate modimo se le ena e tla bo o dintho tse le ka di etsang go tshwarisa matswalo ana mokgetho wa moima makgalanya thuso makgalanya mokhanselara he o ga nna de thuso makgalanyana kapa tjhe ha so bona ha mohlomong e ka nna ba ha sotse o hayo ka kana o ka sephetephete
ka nnete ke a leboga bomme ka nnete ke a leboga wena moye motle wa Africa Radio Television e re ke felle ha kana fela tla boela hape ga hlalla go wena ka tse ding hape ka nnete ke a leboga ke khutlele ke lo tshwara tshwara dinga tse ding